Ko te kautau te rōpū kākāriki e pakanga ana ki rō whare pāremata mo te taia o te pani me te rawa kore. Engari i enei rānei, ara no atu ngā rōpū torangapū e kōrero ana i wārātau kōrero. Nō reira me pēhea rā te reo motuhake o ngā kākāriki e toi tū tonu mai ai a ngā tau e tū mai nei. Te kautau ki muri i tēnei rā tonu, i kuhua e te rea ngā tuatahi o ngā kākāriki ki rō pāremata. He momo anō, he reo mo te tai ao. So you don't need chemicals to grow good carrots, do you? He reo mo te pani me te rawa kore. Engari he iwi mau neke tai ngā kākāriki o Naenei, o tira hei tā te taina o te rōpū, kei reira tonu te pakanga i te aroa ka pahou. Yes, they did have perhaps a more radical history, but in our core beliefs, principles and aspirations, the Greens haven't lost their edge. Te rawe ke ira, ngā ture whakatumatuma reipa, te ture takutai moana, kua ro mai ngā kākāriki ki ngā māharahara o te ao Māori. I Naenei he kai tā taki wahine Māori tō rātou, ai kia Dave Clendon, he rōpū pūmau ngā kākāriki ki ona whakaaro, koina tōna roha ake ki te Pāti Māori. A lot of the legislation that's penalised the lowest income people, for example, some of the environmental legislation that's come through that Māori Party have supported. I think it's very difficult for them to be in that position. I Naenei kua whakatangata whenuatia ngā kaupapa ngā kākāriki ki wainga i te marea. Nō reira ngā tau e tū mai nei, me u ngā kākāriki ki tōna reo motuhake, kei ngaro. The challenge for us is to keep leading, to keep the trailblazer position. Ko te whakapono ia, ka tonu te ahi mo te kautau, e haere ake nei. Tina Wycliffe, Te Karere.